Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalında Haberler informasyon programması taqdim etili. Studiyada men Abdullah Acosman çalışam. Ahmedjiti Acayip Sarayının veranelerini saqlab qalmağa tırışalar. Kiriş boğazından keçken köprünün yol kısmı aman-aman yekünlendi. Ahmedjit rayonunda yanı masif peyda olacak. Kırımda bakça meyvelerinin mevsimi devam etti. Çetel jurnalistler artık keldiler. Bugün Ahmedjit Bakçasaray yolunda yol kazası yüz berdi. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Ahmedjiti Acayip Sarayının veranelerini saqlab qalmağa tırışalar. Kırım xanlığının evleri çok yıllar devamında yok olup xavflığında idi. Bu yerde evler kuruculuğu defalarca to'xtatılgan edi. Tafsatlarını muhbirimiz Safiye Shukurova biliyor. Вот этот родник также было 500 лет назад. И было это в Чечне, только обустроено было более красиво. Видно, это была зона отдыха Талги-Султана. Bu çoxraq Kırım Xanlığının Sabık Saray ve Cami'nin teritoriyasında yerleşi. Bu yerde su 5 asır devamında ağa. Çoxraqının yanında şimdi kuruculuk işleri ötkərəli. Teritoriya kısmen qoralanğan. Anda bir kimse kırıp olamay bu yerini tek yükseklikten görmek mümkün. Каждый из нас не должен сидеть просто так сложа руки среди нашего народа. Если мы не будем спасать и реально беречь свои культурные наследия, за нас это никто не сделает. 25 yıldan beri Kırım Xanlığının sarayı ve camisinin sınırlarını bir kimse belgilep olamaydı. Kurucular bundan sık halda fayda göreydiler. Birkaç yıl devamında pervasız kalmagan sakinlerinin yardımı ile 5 insana kuruculuk yasak edildi. Раскопки нам покажут, какое же действительно в настоящий момент состояние дворца Талги-Султана, мечети. Вот. То есть мы сможем понять, то ли у нас сохранились фундаменты, то ли сохранились стены, скажем, на метровую или даже большую высоту. 15-18 asırlarga ait Kırım Xanlığının devlette ikinci şahısının Qalğa Sultanın meskeni Ahmedjit'te yerleşeydi. Mında bütün Avrupa'da emiyet taşıgan yaşayış kaynaydı. Mında elçiler keleyediler. Moskva ve Lehistan ile mektuplaşıp olaydı. Unikal obyektler, çeşme, terekler tarihinin canlı şahatlarıdır. Bu yaraqta Osmanlı seyahatçı Evliya Çelebi yazgan idi. Последнее, что здесь было, пивзавод Симферопольский. И мне рассказывали рабочие завода, что тут были подвалы огромных размеров, они их ошеломили. Они не могли понять, почему, откуда здесь такие подвалы. А это подвалы еще Талги-Султана. Нам будет теперь что показывать и периода Средневековья. От этого выиграют все. Ну а крымские татары, конечно, это еще одна страничка их памяти. Birkaç gün evvelsi mında kuruculuk işleri alıp barılaydı. Şimdi bu vaziyet kapital kuruculuk hizmetinin nezaretinde buluna. Teşkürüvlerden son kuruculuk toxtatıldı. Выявили факт выполнения строительных работ без документов ввиду нарушения закона вследствие выполнения строительных работ. Застройщик был привлечен к административной ответственности. Tarihçiler, alimler, atiyakatçılar ve hakimiyet vekilleri bu obyektini saqlab qalmaq kerekligi haqda aytalar. Devlet Duma mebussi Ruslan Balbek'nin fikrine göre Yarımadanın zengin tarixini tek birlikte saqlab qalmaq mümkün. Уверен, что ученый совет КИПУ ответит на все эти вопросы, на все вызовы, и мы получим экспертное обоснование, экспертное заключение, которое все-таки выведет из темноты, из политизации данный вопрос. И, естественно, получим возможность сохранения данной территории и начало для исследования богатой истории Крыма. Arkeologik kazmalar için maliye endi ayrıldı. Endi abidenin sınırlarını belgelemek gerek. Bundan sonra ise sarayının ve caminin temeli resmi şekilde tarihi mimarcılık Xoruq statusunu elde edecek. Safiye Shukurova, Dilara Shevketova, Akim Bekirov, Hasan Zivadinov, Millet üçün. Kırım musulmanlarının dini idaresi İslam medeniyetinin merkezi olacak. Eposu dini tarihi mimarcılık miras abideleri medeniyet naziligini ve daimi kullanuvga Kırım muftiyatına teslim edilecek. Bu haqda bugün Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek Kırım imamlarının kuruşuv devamında haber etti. Endiden muftiyat tek camilerin işini degildi, aziz yerlerin korunuşunu nezaret edecek. Bu cedvelge zincirli medrese Kezlevdeki Han Cami, Dervişler Tekiyesi ve Özbek Han Camisi kirdi.
это позволит нам прийти вот к тому единству, о котором мы говорили четверть века. Муфтиат должен быть самодостаточной структурой, самодостаточным институтом, который будет опираться на собственную экономику. И там, где есть всевозможные вокруг памятников культурного наследия, там, туристические маршруты и так далее, все это должно проходить через, во-первых, сохранение колорита, и это что касается там, духовной части, да, то есть религиозной части. И что касается экономики, конечно же, это должно быть с учетом участия муфтиат. Bundan da gayrı Kırım musulmanlarının idaresi yarımadada dini okuf yurtlar ve üniversiteler açmağa planlaştırı. Medreselerin mezunları alğan diplomları ile tek muftiyatta değildi, başka devlet vazifelerini de becermege bilecekler. Чтобы возродить вот ту память, когда Зинджирлы Медресе был одним из центров притяжения для всего исламского мира, и многие предпочитали учиться именно в данном высшем учебном заведении, которое является одним из старейших. Это сертификация дипломов и возможность получения специальностей, которые позволят помимо работать в муфтиате и также работать на каких-то гражданских профессиях. Кереч Boğazı'ndan keçken köprünün yol kısmı aman-aman yekünlendi ve demir yol ve araba yol kemerlerinin yerleştirilüvini hazır. Bu haqda Nakliye Naziri Maksim Sokolov haber etti. Kereç sahiline yaldav terime getirildi. Onun yardımının kemereler yetkizilecek ve köterilecek. Unikal yaldav sisteması mahsus deniz operasyası için Akyar gemi kurucuları ile yaratıldı. Hazırlanuf işlerinin episi bitken son kemereler getirilecek ve tıklenecek. Başta demir yol kısmında, sonra ise araba yollarda. Böyle teknologik operatsiyalar takvimde mahsus ayrılған günlerde geçirilecek. Ограничения для судоходства будут минимальными, несмотря на то, что общий период морской операции в пределах 20, чуть может быть более 23 суток, но те ограничения, запрет на прохождение Керчь-Уникальского канала будут находиться в пределах 72 часов, то есть 3 суток, необходимых для доставки арки непосредственно к Керчь-Уникальскому каналу и работ по монтажу здесь на опорах железнодорожного или автомобильного моста. Kırım'ın köprünü alıp kelgen araba yolun eki damartalarında 1. kilometrler asfalt ile toşeldi. Bu haqda Cumhuriyet Nakliye Nazirliğinin matbuat hizmeti haber etti. Bundan gayrı işçiler olacak trassada nakliye toplanğan bir yerde yukarı katını tolusının asfalt ile toşediler. Hatırlatamız, Kereç taraftan Kırım köprünü alıp kelgen araba yollarının kuruculuk işleri 2017 senenin fevral ayında başlanğan edi. Ахмежит районында наразылық акцияларын iştirakçileri için yanı toprak massivi peyda olacak. Tamam bir aydan son Seymanlar köyünde yüzlerinin damartalar ayrılacak. Bu teritoriyada yaşayış için şaratlar var mı yok mu? Bunu muhabirimiz Sultaniye Sitakayeva bilmeye tırıştı. Петр Орлов дамартаны бір қач ай евелсі алды. Кележек қасабаның ады да yok. Еркек есе айлесі үшін ев құрып башлады. Евнің темелі енді азыр, енді диварларыны көтермеге башлайжақ. Бұл вақияны чоқ еллар девамында бекледі. Мы очень долго получали его, 7 лет нам его давали, еще при Украине, вот в России уже случилось. Обещают газ уже вот подвести, да, свет есть, все, вода есть, да. Орловлар айлесі мұнда ев құрғанлар арасында екенедір. Амма яқын вақытта яны массивде иш қайнажақ. Ер дамарталарыны 400-ге яқын инсан алажақ. Келечек дамарта сайыблері үшін епісі шарайетлер яратылған. Газ летімен этелювы 2017 сененің сонына же планлаштырыла. Электрик бағлар енді бар. Сонки 2 ел девамында 4,5 bin insan toprak damartalarının sayıbı oldu. Sakinler bu meselenin çözülüvünü yıllar cebeklediler. 3 yıl evvel Kırım Hakimiyet tarafından elektron reyestr teşkil olundu. Anda narazılık meydanının iştirakçileri kırdılar. Bu yılın sonuna onlar kanuni damartalarını alacaklar. Мы сегодня обсуждаем вопрос и
обеспечения здесь необходимой инфраструктуры. Мы видим наличие сетей электроснабжения. В ближайшее время здесь будет газ, и поэтому мы планируем, что заложим соответствующие программы, также работы по строительству сетей и инженерных коммуникаций в этом месте. Яны массивның территориясы энди район мемориеты тарафындан уйгунлаштырылды. Кануни куручылык үчүн эпосы керекли весикалар энди азыр. Бір ай давамында территорияда сынырлар белгиленecek ve insanlar evlerini курып башлаячаклар. Вся эта территория сформирована и будет согласована нами и передана Министерству имущественных и земельных отношений для предоставления конкретно каждому гражданину конкретного участка. Ахмисджит районында да 1600-ден зияде дамарта айрылacak. Топрақ башқа районларда да дарқатыла. Тек кечкен сене 3,5 bin инсан топрақ дамарталарының сайы болды. Султани Истакаева, Аким Бекиров, Миллет үчүн. Четел журналистлер артекке келділер. Бірінші невбетте күтлеви мәлімат васталардың векілері балаларнен қонышып, озинатлары ақында тариф еттілер. Четел әйеті үчүн программа азырланды. Эжнеби мұсафирлер зере девамында лагерлерінің балалар иле берабер атлар усынды кезінежеклер. Бауман адына университетінің алимлерінден радиоэлектроника сасында мәлімат ала білежеклер. Олар үчүн эмди артекте пішірілген емеклер азырлануы бойынша мастер-класслар ве милли медениетлер күні байрамында иштирак етув планлаштырылды. Хатırlatамыз, 12 журналисттен ибарет олған әйет Қырымға кеченлері келіп шықты. Сама атмосфера меня удивила. Когда общаюсь с детьми, они очень открыты. Это есть Артек, это радость. Пейзаж прекрасный, и вот атмосфера здесь с ребятами, это прекрасно. Я буду отражать то, что происходит здесь. Как хорошо для детей, если они будет какой-то шанс у них, чтобы прибыть здесь. Бүгін саат 2-де Ахмеджит Бақчасара yolunda yol қазасы yüz berdi. Еңгіл машина ve yük arabası çatıştı. Қаза нәтижесінде бір инсан елек oldu, 5 ise zarar көрді. В районе 14 часов на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб и 5 пострадали. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volkswagen Crafter. Среди пострадавших, по предварительным данным, 2 несовершеннолетних. Кереш yolunda da bir qaza yüz berdi. Reys boyunca қатнаған автобус BMW arabasının çatıştı. Еңгіл машина автобустың артына келіп urdu. Çatışma sebebinden çetel araba yoldan attırılıp avdarıldı. Qaza neticesinde еңгіл машинanın aydavcısı ve bir yolcusu elak oldular. Қырым yollarında yapılған kanun bozulmalarının foto-video qayd etmesi çalışı başladı. Bu haqda Қырым Cumhuriyeti'nin GIPDD başlığı Anatoliy Borisenko haber etti. Қырымда foto-video qayd etmeler çalışı başladı deb qayd etti o. Hatırlatmak isteyimiz ki evvelden Borisenko yarımadada 300 video foto qayd etmeye çalışı başlayacağı hakkında malumat berdi. Olarını avgust barısında olup geçecek. Bazarlık cereyanından son temelleştirmege planlaştıra edilir. Da evvel video foto qayd etmeler Kezlev, Kefe ve Akyar yönelişlerinde rast rejiminde çalışaydı. Қырымда бақча мейваларын мевсімі девам еті. Роспотребнадзор мутихаслары қарпыз сайламаға хастаханеге түшмемек үшін бір sıra инжеліклерге диққат әрмаға тевси етелер. Қарпыз насыл олмақ керегі ақында бізді мұхберіміз Асан Абибулаев тариф етежек. Иләжіланмаған қарпызларының қабығы тоқ түслі веренкле олмалы. Бір тарафында есе сары лекесі олмасы керек. Пішкен қарпызларының қабығы қатты олмақ ве елтарамақ керек. Егер қабық енгіл тешілсе, қарпыз пішмеген. Яқшы қарпызны авучнен ұрғанда о қалтырай. Пішкен қарпызның ичі қырмызы, ұрлығы есе қара яда хаверенке түсте олмалы. Мутехасыслар ән ері ве ән кичік қарпызларны сайламаға тевсие етмейлер. На сегодняшний момент, когда он готов на 100% арбуз, мы его ничем не прыскаем, ничего не делаем, готовимся к уборке. Было произведено 4 обработки изначально от вредителей, от болезней. То есть все остальные обработки на этом остановлены. Почему? Потому что нет смысла уже обрабатывать, чтобы он был как вот есть. Вот. Красивый, хороший арбуз.
Экимлер айтқанына көре харпузны ашамаздан эвел оны сабун или ювмақ керек. Бұны ашқазан зарар көрмемек үшін yapmalı. Тщательно его вымыть, с мылом это будет вообще идеально. И тогда уже действительно вы себя обезопасите от кишечной инфекции, микробной или вирусной. Таким образом вы будете есть, не заразитесь ни себя, ни своих окружающих и детей в том числе. Кейфиетсіз харпузларға рас келмемек үшін yolda сатылған мейваларны алмақ керекмей. Bu yerlerde олар санитар тешкірублерден кечмелер. Yollar boyu сатылған харпузлар өзіне машина газларыны ве ярама металларыны чекелер. София Шукурова, Асан Набибулаев, Алишер Алимов, Миллет үшін. Құртарыжылар или ярдымға огрен Қырымда боле атланған акция башланды. Бұл акция Smart Campbell ве лучистый лагерлерінде кешті. Февкулада вазиет назилегдің мутихаслары балаларға сув объектлерінде озыны насыл алып бармақ кереклігі ақында қайделеріні сеслендірділер. Бұндан қайры құртарыжы қызметтің далыжылары сувда батқан адамға ярдым көстерлігі нумайыш еттілер. Тедбірінің сонында балаларға мақсус китапчықларыны дарқаттылар. Балалар құртарыжыларға мерақлы ве файдалы дерс үшін тешекірлер білдірділер. Сақ шерінде яны футбол клубы тақдим етілді. Кеченлері бұл тақымның президенті идманжылары ве шер мемориетін векілер еле матбуат конференция олып кешті. Тақымның ресми теркібі енді шекіленді. Ойыншылардың осырбалары, яны формалары да бар. Олардың эскизлері түневін күтлевей малумат фасалардың векілеріне көстерілді. Енді бүгінден башлап Сақ футбол тақымы ilk идманларыны кечірежек. Ве августың 6-сында Авангард стадионында яны тақымның ойыншылары Премьер-лиганың Қызылташ футбол тақымының арқадашлық ойынını кечірежеклер. Август айында Сақ футбол тақымы да 2 арқадашлық ойын кечірежек. Бұндан сон авескерлар арасында Жұмхуриетінің ачық чемпионатында иштирак етежеклер. Сакские футболисты всегда славились своим духом, своим профессионализмом. И много ребят, к сожалению, так получилось, что здесь большой футбол какое-то время потерялся, и наши ребята разбежались по другим городам. Многие играют в футбольном клубе Евпатория, в Севастополе, в Симферополе, в других городах Крыма. Разъехались, и сегодня наша задача их собрать в своем родном городе. Большинство из них это патриотичные ребята, они готовы выступать за город. Қырымға сыжақлар қайта айының бірінші ярысы пек сыжақ олажақ. Синоптиклер айталар ки ава арареті атта 2010 сененің рекордындан зияде ола біле. О вақыт термометрлер 39 ве 5 градус сыжақ көстереділер. Айның бірінші 10 күні болсыз ве сыжақ олажақ. Умумен ава арареті август айында нормадан 2-3 градусқа yüksекче олажақ. Шымдылық болған малуматларымыз еді невбеттегі хаберлерін чықшыларыны қачырманы скорышмек үзіре, салық не қалыңыз.